muraho mureke tuganire. Hari amazina y'abakinnyi bakomeye isi itazigera yibagirwa, hari n'abahindura amateka ku buryo ibihe bibiri bihita byitandukanye. Aha ndavuga mbere na nyuma yabo. Mu mupira w'amaguru umwe muri abo Lionel Messi. Kuri ubu bisa nk'aho iyo bavuze izina Messi baba batavuze gusa umukinnyi watsinze ibitego byinshi cyangwa yegukanye ibikombe byinshi, baba bavuga umuntu wahinduye uburyo abantu babona umupira w'amaguru, umuntu wakoze ibintu byasaga n'ibidashoboka imyaka myinshi gusa ariko ubu abantu batangiye kwifata nk'ibisanzwe. Ariko muri Kamena umwaka wa 2026 Messi yongeye kwibutsa isi ko hari ibintu akora bidashobora kuba bisanzwe. Tariki ya 22 Kamena 2026 Argentine yari hanganye n'ikipe ya Autriche mu gikombe cy'isi cyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Usibye kuba wari umukino wagomba kugena itike y'uwerekeza muri kimwe cya 16 kirangiza, wari n'umukino warutegerejwe n'abakunzi ba ruhago ku isi yose. Ariko impamvu nyamukuru si Autriche gusa cyangwa Argentine, impamvu nyamukuru yari kabuhariwe Lionel Messi. Mbere y'umukino Messi yaramaze kunganya ibitego 16 bya Miroslav Klose, umudage wari umaze imyaka myinshi ari we yoboye abatsinze ibitego byinshi mu mateka y'igikombe cy'isi. Byasaga nkaho isi yose yari itegereje kureba niba Messi ashobora guca gahigo. Mu ntango z'umukino amahirwe yaciye amarenga yo gusekera abi Buenos Aires nyuma y'uko Argentine yabonye penalty, abafana bose bahagurukira icyarimwe. Batekereza ko amateka agiye kwandika ku kanya, ariko ibintu byagenze mu buryo butunguranye. Messi yateye penalty, umupira ujya hanze y'izamu. Kugeza aha abantu bamwe bari batangiye kwibaza niba amahirwe yaramuciye mu myanya y'intoki, ariko abakomeye nyabo ntibarangazwa n'ikosa rimwe. Umunota wa 38 Messi yakiriye neza umupira imbere y'izamu wari uhinduwe mu rubuga rw'amahina rwa Autriche mu kanya gato cyane, awuteye mu buryo bwiza bwamuranze imyaka yose kuva mu bwana bwe. Muri Barcelona umuzamu ntiyawukuramo, ahita yandika igitego cya 17. Ariko ako kanya Lionel Messi yahise aba umukinnyi wa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi utsinze ibitego byinshi kurusha abandi bose. Ariko ntibyahagarariye aho. Mu minota ya nyuma y'umukino yongeye kunyura mu bwugarizi bwa Autriche maze atsinda igitego cya kabiri, igitego cya 18 mu mateka y'igikombe cy'isi. Abafana barasakuje, abakinnyi bagenzi be baramuhobera, isi yose yariboneye amateka yandikwa n'amaso yayo. Nyuma y'umukino Guinness World Records yatangaje ko Messi ataciye agahigo kamwe gusa. Mu mukino umwe yaramaze guca uduhigo 4 twinshi cyane. Yabaye umukinnyi ufite ibitego byinshi mu mateka y'igikombe cy'isi, yabaye umukinnyi wakinnye imikino myinshi muri iri rushanwa, yabaye kandi umukinnyi ufite intsinzi nyinshi ndetse n'uwakinnye iminota myinshi kurusha abandi bose. Ibi byose yabigezeho mu ijoro rimwe gusa. Iyo umuntu arebye aya mateka ashobora gutekereza ko urugendo rwa Messi rwari rworoshye, ariko ukuri nuko rwari rurerure kandi rwuzuyemo inzitiro. Messi yavukiye mu mujyi wa Rosario muri Argentine. Akiri umwana muto yari afite impano idasanzwe mu mupira, ariko yari afite ikibazo cyo kudakura neza nk'abandi bana b'ingeri ze. Umubiri we wari ukeneye ubuvuzi buhenze, umuryango we utari ufite ubushobozi bwo kwishyura. Hari benshi batekerezaga ko inzozi ze zari kuguma ari inzozi gusa, ariko icyo gihe nibwo ikipe ya FC Barcelona yabonaga impano yari idasanzwe.
bamujyanye muri Espagne bamuha amahirwe yo gukura no gukina ku rwego rwo hejuru. Nibwo hatangiye inkuru y'umwe mu bakinnyi bakomeye isi yigeze kubona. Mu myaka yakurikiyeho Messi yegukanye ibikombe byinshi. Yatwaye UEFA Champions League inshuro nyinshi, aho yatwaye ibikombe 4 ndetse yatwaye shampiyona zitandukanye. Yegukanye Ballon d'Or inshuro 8, akaba nawe ufite nyinshi kurusha undi mukinnyi wari we wese. Nubwo yaramaze kugera kuri ibyo byose, hari ikintu kimwe cyari gikomeje kumukurikirana: igikombe cy'isi. Abenshi bavugaga ko atazigera agereranywa na Diego Maradona igihe cyose ataratwara igikombe cy'isi. Mu mwaka wa 2014 yageze ku mukino wa nyuma ariko atsindwa n'Ubudage. Byabaye nk'inkota ku mutima w'abakunzi, ariko Messi ntiyacitse intege. Yakomeje guhatana kugeza mu mwaka wa 2022 ubwo yayoboraga Argentine ikegukana igikombe cy'isi muri Qatar. Uwo munsi wabaye nk'iherezo ry'impaka nyinshi zari zimaze imyaka, ariko Messi ntiyanyuzwe no kuba yaratwaye igikombe gusa. Muri 2026 nubwo yageze hafi ku myaka 39 yongeye kwitabira igikombe cy'isi cya gatandatu. Nta mukinnyi wari warigeze ukora icyo kintu mbere ya Lionel Messi. Abantu benshi batekerezaga ko ari hagiye kurangiriza urugendo rwe, ahubwo nibwo yatangiye gutangaza isi kurushaho. Mu mukino wa mbere wa Argentine yatsinze Nigeria ibitego 3 wenyine. Umukino wa kabiri atsinda Autriche ibitego 2. Mu mikino 2 gusa yaramaze gutsinda ibitego 5. Byagaragaje ko imyaka ishobora gusazisha umubiri ariko idashobora gusazisha imana. Uyu munsi Messi yabura urutonde rw'abatsinze ibitego byinshi mu mateka y'igikombe cy'isi. Ariko si icyo kintu cyonyine abantu bazamwibukiraho. Bazamwibukira ku buryo yatwaraga umupira nk'afite umugozi umufashe ku kirenge. Bazamwibukira ku mipira yahinduraga amateka y'imikino. Bazamwibukira kandi ku byishimo yahaga abafana miliyoni na miliyoni ku isi yose. Kandi ikirenze ibyo byose bazamwibuka nk'umuntu wagaragaje ko Imana idahagije, yitajyanye n'umurava, kwihangana no gukomeza kwizera n'igihe ibintu byose bisa n'ibyakurwanyije. Mu gihe isi ya ruhago ikomeje gushaka uzasimbura Lionel Messi, ukuri nuko hari abakinnyi bashobora kuza bagatsinda ibitego byinshi cyangwa bagatwara ibikombe byinshi, ariko hari ikintu kimwe kizagorana ko basimbura: guhindura ikimenyetso cy'ibihe, kuko Lionel Messi ntago ari umukinnyi gusa, ni amateka, ni umurage, ni umugani ukiri kubaho. Njye Joyce Gakumba. Biho gukurikirana imbuga nkoranyambaga zacu, like, share, comment na subscribe.